Vreme neplaćanja računa i dugova postaje prošlost. U javnosti izvršitelji nisu tako popularni, a kako raste njihova efikasnost u naplati, tako i njihova popularnost postaje sve manja. Iako izvršitelji isključivo sprovode pravosnažne sudske presude. Izuzetak su jedino predmeti vezani za komunalna preduzeća, takozvani budžetski predmeti. Ono što mi inače radimo tokom postupka izvršenja, a to je da u svakom trenutku pokušavamo da naše strane izmirimo, odnosno vi u onom roku kad donesemo zaključak ili kada donesemo rešenje, znači bilo koju našu odluku, ostavlja se taj neki dobrovoljni rok za izmirenje obaveze izvršnom dužniku. Pa čak i kad sprovodimo radnju, recimo popis procena pokretne imovine i unovčenja, mi onog trenutka kad mu uručimo poziv, mi kažemo ako želite da mirnim putem rešite, vi možete da rešite, da platite ili da zaključite neki sporazum, da se dogovorite sa poveriocem kako i na koji način ćete izvršiti vašu obavezu. Znači, prosto mi pomažemo i jednoj i drugoj strani da oni na neki način na mirnim putem reše i izmire svoje obaveze. Prema izmenama i dopunama zakona iz ove godine, izvršni poverilac može pokrenuti postupak medijacije mirnog rešenja spora pred javnim izvršiteljem pre pokretanja izvršnog postupka. Ukoliko ne dođe do realizacije, protekom roka od 60 dana, postupak se obustavlja i onda može da se uđe u sledeću fazu, a to je pokretanje predlogom za izvršenje. Kada dobijete presudu posle godina suđenja i kada se ne možete naplatiti, na scenu stupaju javni izvršitelji. Onog trenutka kad predmet stigne kod mene, pored onog najnormalnijeg zavođenja, prvog tog inicijalnog akta, to je zaključak o predujmu koji je obavezan da plati izvršni poverilac u startu, posle su to troškovi izvršnog dužnika, rešenje suda se dostavlja i jednoj i drugoj strani. Znači, predlog za izvršenje ipak prvo ide sudu i sud je taj koji donosi rešenje o izvršenju, a mi, omraženi javni izvršitelji, smo samo lica koja sprovode ono što je sud donao. Poštujući zakon i sve odredbe zakona, naravno poštujući ličnost i poverioca i dužnika. Jer mi smo tu kao i sudije, ta treća nezavisna strana. Radimo samo i isključivo u okvirima zakona. Kada se krene u postupak izvršenja i naplate duga, postoji jasno i zakonski definisano koliko se može obustaviti primanja od plate ili penzije dužnika, kao i koja imovina se može oduzeti kada se krene u popis stvari. Postoji ta neka skala, minimalac, ispod minimalca i tako dalje. Šta ko prima, pa ti njemu možeš da radiš obustavu do 1/10. Znači, ne znam, ako on prima 20.000 dinara, znači maksimalno može da mu se obustavi 10%, to je 2.000 dinara. Ali nismo mi ti koji to određujemo, nego prosto postoji ta zakonska pretpostavka. To je znači nešto što sada fond upodobljuje ili poslodavac sa zakonskom pretpostavkom. Ne možeš ga ostaviti bez sredstava za život. Imamo opet zakonska ograničenja na kojim predmetima i sredstvima se ne može izvršiti taj popis. Dakle, ne možemo uzeti hranu i ogrev dužniku i članovima njegovog domaćinstva za period od 3 meseca. Dakle, ono što mu treba u sledeća 3 meseca. Ne možemo mu zapleniti peć za grejanje, ne možemo mu zapleniti šporet, frižider, pomagala, da li su to naočare za vid, da li su to kolica, svako drugo pomagalo ortopedsko, dakle, to je izuzeto od popisa. Treća stvar, ordenje, ordenje, neke druge vrednosti, slike, fotografije, ne sad slike, umetničke slike. Dakle, to što je vezano samo i isključivo za ličnost i za drage uspomene, to ne može biti predmet popisa, samim tim ni predmet izvršenja.
Percepcija građana o javnim izvršiteljima nije zavidna. Zaustavi me policija zato što sam napravila jedan mali prekršaj i prvo pitanje mi postavi šta ste po zanimanju, ja kažem javni izvršitelj. Čovjek se nasmeje i kaže, molim vas, pa vi ste jedini omraženiji od nas. Hotelska industrija u prethodnom periodu pretrpela je ogromnu štetu, posebno kada se radi o hotelima u gradovima. Jedan takav hotel je i Hotel Union u samom centru Beograda sa tradicijom dugom skoro 100 godina. Trenutno za hotelsku industriju u Srbiji mislim da bi trebali da se ugledamo na zemlje Evrope i okruženja koji su nam direktni konkurenti i da se što je brže moguće smanji stopa PDV-a na noćenje, hranu i piće sa 10 i 20% na 1% do okončanja pandemije, što bi nama omogućilo da budemo konkurentni sa cenama u odnosu na okolne zemlje. 80% gostiju hotela Union jesu stranci. Poslednjih dana popunjenost hotela Union je oko 60%, što je sjajna vest i još bolja vest jeste da su nam svi gosti stranci. Uglavnom iz skandinavskih zemalja i zapadne Evrope i u poslednje vreme su počeli da se vraćaju, što je meni izuzetno drago, Izraelci. Zbog same lokacije hotela i pristupačnosti dolaze nam bajkeri iz skandinavskih zemalja i iz zapadne Evrope i vrlo su česti gosti u našem hotelu. Hotel Union izdvaja se od drugih hotela jer u ponudi ima i više jednokrevetnih soba koje su i najprodavanije. U ponudi su i dvokrevetne i trokrevetne, ali i porodične sobe za 4 osobe. Hotel trenutno u funkciji ima 21 sobu u kojoj možemo da smestimo 44 gosta. Pored soba imamo i konferencijsku salu kapaciteta do 35 osoba, tako da je hotel pogodan i za organizaciju korporativnih dešavanja. Naš restoran je orijentisan na nacionalne kuhinje sa dodatkom italijanske. Pre svega tu mislim na pice i paste. U restoran možemo da smestimo do 100 osoba, tako da je pogodan za organizaciju svih vrsta proslava. U dugoj tradiciji od skoro jednog veka, Hotel Union uvek se izdvajao po svojim karakteristikama i sadržajima. Postoji jedan interesantan podatak iz vodiča grada Beograda iz 1930. godine, gde se navodi da je hotel bio jedan od najmodernijih u gradu, što je za to doba podrazumevalo da ima centralno grejanje, parnu vešernicu, lift, kao i svoj omnibus, što je bila baš retkost, koji je služio za transport gostiju od hotela do pristaništa i vozne stanice. Zbog lokacije u samom centru grada i blizine mnogih kompanija, restoran u Hotelu Union ima i posebnu ponudu za zaposlene, komplet obrok, ručak za 490 dinara. Plan Hotela Union jeste da u bliskoj budućnosti budemo najbolji hotel u gradu kategorisan sa 3 zvezdice i moram da napomenem da su sobe opremljene po standardu za 4 zvezdice, što nas izdvaja od ostalih hotela iste kategorije. Dermalogist, profesionalna kozmetika, razvijena sa dermatolozima i kozmetičarima na Akademiji za estetiku i kozmetologiju Purity. Brendiranje kozmetičkog salona i besplatne obuke za distributere. Akademija Purity. Bacchus Inn, luksuzni i spa apartmani sa pogledom na Dunav. Premium restoran sa tradicionalnom domaćom kuhinjom za potpuno novi doživljaj. Bacchus Inn.
Frizerski salon Tačka, farbanje, balajaž, nega kose, fuzio-dos tretmanima, žensko i muško šišanje. Najbolji preparati za negu kose, Kerastase, Marocan Oil i L'Oreal. Iskusni i stručni frizeri samo za vas. Kompletan manikir tretman. Frizerski salon Tačka, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68, Novi Beograd, preko puta Arene. Edukacija, podrška i umrežavanje, promocija i informisanje glavni su ciljevi Udruženja mladih privrednika. Već 6 godina udruženje pruža sveobuhvatnu podršku za preko 700 mladih u Srbiji, bilo da su samostalni privrednici ili zaposleni u kompanijama. Edukacija i razmena znanja danas je neophodna više nego ikada. Radimo na snažnom povezivanju i razmeni znanja mladih privrednika Srbije, kako međusobno, tako i u saradnji sa ekspertima, odnosno mentorima iz određenih oblasti, koji su sa njima tokom čitavog razvojnog puta, opet kažem, da li su u nekim svojim kompanijama ili rade u nekoj tuđoj kompaniji. Tu su različite radionice, seminari, konferencije, lokalne i međunarodne, i jako nam je važno da što više broj ljudi okupimo kako bismo radili na njihovom privrednom osnaživanju i umrežavanju. Druga stvar kojom se bavimo jeste to umrežavanje i podrška, dakle ne samo mladih privrednika međusobno, već i na međunarodnom nivou. Ono što nam je posebno važno to je ostvarivanje strateške saradnje sa udruženjima mladih privrednika zemalja u regionu, posebno misleći na zemlje bivše Jugoslavije, ali i na širem spektru. Naime, između ostalog smo potpisali i ugovor o saradnji sa Kineskom asocijacijom za saradnju sa evropskim državama pod nazivom CITEC. Dakle, UMPS je tu strateški partner za ovaj deo Evrope, odnosno Evropu kao takvu, i u saradnji sa njima smo i 2019. odnosno prošle godine organizovali tu prvi privredni forum među Kine i Evrope, koji se dešava upravo u Beogradu kao jedno od prvih mjesta na tom evropskom putu, i nekoliko stotina privrednika sa Balkana i Srbije imalo priliku da svoje ideje predstavi kineskim partnerima, da se međusobno povezuju i stvaraju neke prilike. Čak smo i mnoge privrednike odavde nakon samog foruma imali prilike da zajedno sa njima posjetimo Kinu i da ostvarimo još veći privredni potencijal i mogućnosti za razvoj njihovih kompanija tamo. Treća stvar je promocija, dakle radimo na širenju ideja i zastupanju interesa mikro, malih i srednjih preduzeća, posebno mladih privrednika. Nismo godinama ograničeni, dakle podržavamo i veći spektar ljudi koji su zaposleni ili imaju neke svoje ideje, ali snažno radimo kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou na širenju njihovih ideja. I posljednja stvar, ne i najmanje bitna, jeste informisanje. Dakle, tih 700 članova i više naše uspešne mreže upravo imaju nas kao jednog sigurnog partnera koji im pruža sve relevantne informacije iz oblasti privrede, da li nekih preduzetničkih potencijala ili ideja, konkursa, i snažno sa njima radimo na razvoju njihovih ideja. Proso je pseudožitarica za koju se kaže da je sirotinjska hrana. Mnoge narode spasila je od gladi, jer je izdašna i rađajuća žitarica. Danas se uzgaja u siromašnim i zemljama u razvoju, a stimulacija njene proizvodnje postiče se kako bi se prevazišao nedostatak hrane. Siromašna ili ne, proso je bogata i zdrava žitarica. Od jedne biljke se dobija zaista velika količina ploda i može dobro da se kombinuje, veoma je jeftin, lako se uzgaja, znači nije ništa komplikovano, ne treba ga paziti i maziti kao današnje neke kulture ili posebno ove industrijske kulture, i zato je poznat kao hrana siromašnih. Međutim, sećate se i u starom Rimu, recimo, oni koji su bili siromašni, koji su jeli ovakve pseudožitarice, oni su bili mnogo zdraviji nego bogati ljudi koji su jeli sve što im je bilo dostupno, ali možda baš i zbog tog mešanja svega što im je dostupno
dostupno. Uglavnom su obolevali od nekih bolesti koji, kažem, ovi siromašniji nisu imali. Dobar je za žene zbog svih ženskih organa i zbog klimaksa i zbog, recimo, ko ima problema sa hemoroidima, je odličan. Isto ko ima problema sa crevima, malo da očisti creva, da sve to postakne da radi kako treba. Zato što ima vlakna, zahvalan je dosta. Bogat je vitaminima kompleksa B, to znači da je isto dobar za imunitet, za imunni sistem, za decu je takođe dobar. Zatim vitamine A, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Vitamin E je vitamin mladosti i vitamin koji je veoma važan za dobar rad creva. Vitamin A za oči, C za imunitet, isto kao i vitamin D. Dakle, kad imamo dovoljnu količinu i vitamina C, D, imamo i magnezijuma, cinka, onda smo uglavnom zdravi, imamo dobar imunitet. Proso je odličan za poboljšanje memorije. 1 šolja prosa, a 3 šolje biljnog mleka. To se skuva, kratko se kuva, od recimo nekih 5 do 7 minuta, onda se ostavi poklopljeno da nabubri, skloni se, ostavi se poklopljeno da drži toplotu, a da nabubri, da upije sve to mleko. I onda kada je gotovo može se dodati urme, to je zdravija varijanta, zdravija zamena za šećer. Dodate urme, imate opciju da to sve ispasirate, da napravite puding od toga i na kraju samo dodate, na primjer, malo malina ili malo jagoda ili malo borovnica, šta je aktuelno u sezoni ili šta je smrznuto, nema veze. A tortu pravite tako što izlijete 1 sloj prosa, pa onda dodajete svo to voće, pa drugi sloj proso izlijete i on će pretvoriti se u jednu onako želatinastu pudingastu masu. Možete, na primjer, u jednu posudu da ga izlijete i da ga okrenete i bit će tako kao neka torta puding torta. U slanim varijantama može da se sprema recimo uz bilo koje povrće, uz paprike, uz recimo beli luk, crni luk, uz tikvice. Samo malo da ih možda zagrejete, malo iznistate na vatri, na malo ulje ili na malo vode, dodate proso, skuvate nekoliko minuta zajedno, dodate vodu i onda se služi kao što biste recimo služili pirinač. Proso je odličan i za dijabetičare. Čak i ta voda, kada se dobro opere proso, sipa se voda koja ostoji preko noći i ta voda koja se popije ujutru, ona reguliše šećer. Ova moćna žitarica sadrži fosfor, gvožđe, magnezijum, kalcijum, kalijum, jod. Iznječim 1 bananu, skuvam malo prosa, dodam tu bananu i proso zajedno pomešam, to će im dati i slatkoću i taj ukus lep i dodam 1 kašičicu kokosovog ulja. Odličan doručak, baš odličan doručak i brzo se sprema. Moj um je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgro iz kojeg crpim znanje, snagu i inspiraciju. Nisam prodro u tajne tog jezgra, ali znam da postoji. Rekao je legendarni naučnik Nikola Tesla. A odakle vi crpite znanje, snagu i inspiraciju? Gledali ste još jedno izdanje Biznis magazina Kreativno. Budite sa nama i naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.